Salimu maji SS kaunti ya Masako na maandamano musini wa Masako maisukumia kwa serikali imaandike kuanzia kutoa kana permanent and pensionable maiteta kana methetu maithukumata interns kwa ibinda ya saa ubathukanu na meo ingi alimu wa maelesea kana silingi ili 11 la maibawa kila moi ni muno na mesukumeane kana ilobye susiongelangwe maithingilela kana maesosioka uyane bata usu utathinekiwa ni serikali kwisila kwanza ya kuandika alimu ya TSC Dan Mongala Salela pa musini wa Masako. Ruta mana iya nayo ni mingi. Serikali nako yiva. Alimu ma junior secondary kuma kona sionde si akaunti inu ni matwaisya maandamano mamuo mayenda kiyo choke dhukiwe ni serikali kwisila muvyani wa kisomo. Timu kama mpaka ila serikali yetu dhukisya Mogos power! Mogos power! No confirmation! No confirmation! Alimu ayu meweta kana wa ivinda ya samethi itomaithu kwa mata interns ona kutuika serikali ya mathaete kwa maandika kwanzia ya kutoka na permanent undula yu utaesa kuyaniwa onetina wokwitha mavikie kotini na koti kunya mwamulo wa kana mailite kuandikwa yu mailasimika kutwaisya maandamano na umonde ide alimu mama Masako JSS awama andikiwe neseso ya indani nitakoma ni awama Masako tena wao mwingi nitina wakweza serikali itothatetie ya twathie kana itothuko mama kwa contract na inde itwandika kweza te permanent lakini serikali ne ya mia twethukesya na ya tukega na ya tulete twathini abaya na hiyo kitumi alimu mama Masako toka bate na wao na taasya kana ije tiyo sio kaingi kilasini mpaka serikali itwethukesye na itonanga mabalua makweza te alimu mama permanent kana alimu mwa siata alimu ni mwa siata tumitenda utangasa na teyasya kana asima Masako tendo mutangasia alame na siana sie junior secondary tabadhali nengo mwisoma mwize mwisi siana sianu ithi sukulu ina alimu manje JSS alimu lame kilasini yu ni alimu mabu lemale nundu zi alimu mabu JSS nitokome yewe ya mpaka serikali etutwekethia permanent inki ni maelesekana maisa kwetikila kusioka uyani ngina bala serikali kethukisya kiyochona kuyanisya mawendi mo baiweta kana methito maithukuma ungwa waliniusu wa internship kwa iwinda ya saa undula meweta ni ubathukanu na miao ngunene anikana nitunaambia koti ni thira alimu ma JSS na te koti utuwe wa koti wa asya kana hivi nitaelewa kombezeitiwa kana mbesa ila sionthe tutaite kuma ila taandikiwe nundu teiwe uya witu tathukuma wa contract kwa mwaka omwe na mwaka omwe wathera tuinewa uya wako twa tiwo serikali ndesyo lakini ya tukenga na mbikia wo munthi tithatu ithina manje JSS yawe ne bali mwaonde pai mwalimu ono mautu onena utiana na kibeti tiwo imezote ni ndio ndio kana ina hiyo Siani ilo tusiani wena sio ni to support ninye support ya siani ilo tusiani wena sio ni nakana kanini na unandina mundu ni support ngilie 11 na vaiba nduni kana sio wasi wadaipa hiyo wamo buto serikali ndotoza kuye kwa nini yivendi alimwa kuma kona siki vathukanio nthi ya Kenya ni matwaisya maandamano maikula serikali ethukisye kiyochona kumandika maitisya kana mawendi mo mae makwaniwa ni vatontheka masomo ma ciana ila si junior secondary makatambaika. Daniel Mwonkela, Mutungo TV, kuva akaunti ya Masako.